Yala emhlabeni akudlalwa bafethu. Yazi emhlabeni abantu bayakhohlwa kona konke ukusho okwenzile. Benake lokho kodwa kuyiphutha. Akuve unikini imbone kodwa ave eyiphatha kahle akuve nemali akuve imoto yakhe umuzi wakhe. Kube khona nje oyedwa uthi hayibo lo etshena nje. Hayibo lo kuthiwa wabulala indoda. Kunabantu nje abahlezi kuzothi kuthiwa kuyanconywa kuyajatshulwa uyajatshulelwa kube khona nje oyedwa ozophuma nento embo soke wayenza ingcolisa yonke lento enhle abantu abayishoyo ngalo muntu. Abantu banjalo abantu bengakhohlwa kona konke okwenzile okuhle kodwa okubi bazoma ngakho futhi wesiphathi mhlambe lokho kubi abazwile ngakho abangakwazi bekukholelwa kulokho okuhle ohlezi ukwenza abakubonayo bekhohlwe kona befocus kulento abayizwa ngawe. Kodwa niyibone le ngane ihlonipha kanjani isimali sakhe ubuhle bakhe awuyazi yahlonipha ingane. Kube khona isiphuphuko esisodwa esinenzondo hayibo lo wamitha ena 18 hayibo ngangitsheni lo ngaloyo loyo kwatholakala nama drugs. Ayikho into enhle yokukhulunywa ngomunye umuntu kujatshule leyo moment ukuthi yazi ayinhle lento ekhulunywa ngalo muntu wazwa amuhle umuntu. Kodwa ngenxa ukuthi khona into enimazela yona kuzoba khona nje oyedwa ozofuna ukubulala konke lokho kuhle okushiwoyo asho lento nje. Kunabantu aseke bekhohliwe ukuthi basindiswa bangena embusweni kaNkuluNkulu ngenxa ukuthi kwakhona intombazane eyayiwishipha ekwakuthiwa ubuhle eyayiwishipha ivula amasango abantu bengene. Kodwa ngenxa ukuthi usubuhle wafikelwe isikhathi eshiblikewa ewelele utshwaleni noma emadrugsini sekuthi mekukhunjula ubuhle kube ukuthi akasakho ngenxa nje ephutha lakabuhle ukuthi washiblika wangena esimweni sizoyeka iworship yakhe. Kunabantu obengasakhunjula ubuqhawe babo ngenxa ukuthi kunezinto esibazela zona. Kunabantu namhlanje abangakwazi ukubuyela kwi-level of impilo uNkulunkulu abadalele yona nothi ngoba nakho bengakwazi ukubuya ngenxa ukuthi thina sime endleleni ukuthi bebuye. Ngaso sonke isikhathi mabethi bayatabulela ukunyuka bebuyele esimeni sabo siyathina singabantu siyimlomo equkethe ukubakhumbuza izolo labo. Sizoyeka nini leyo nto kakhulukazi abazalwane futhi kancancane wabonakala esontweni hayibo usezama ukuzoyibuyisa ubuye nalabo bonke ufebe basezweni sizofaka izingane zethu la esontweni. Uyapi lo ubizoba bikani kuba nenhliziyo ezimbi. Yazi ukuthi abantu abancane ukukhohlwa okuhle obenzele kona abakubonile ukwenza wakwenza nakubona bebambelele kulokho okubi abakuzwile ngawe. Abantu ngendlela ngempela abanenhliziyo embi ngakhona ukuthi bancamela ukukholwa into abayizwile embi ngawe kunokuthi bekholelwe entweni enhle oyenzayo kubona. Abantu ukuhlobo labantu nje ukuthi umuntu akanqeni ukuthi azi ukuthi umenzelani nokuthi ibehavior yakho injani nokuthi umuntu onjani kodwa decide ukuthi nje lokho akwazi uzokucima masakholelwa kulento ayizwile akholwe futhi kuze kube nokuqala ukuyilwa leyo nto nawe. Ngizwile nje kodwa kade ngasho ngathi lo kulunga kwalo buye kunokungcola phakathi ngasho. Abantu ayikho into ebajabulisa njengokuzwa ubuhlungu bomunye umuntu.